komunisti su hteli savez i nudili mu savez. On je 2 puta bio s Titom i Tito ga je podbunjivo da naprave neku hrvatsku katoličku varijantu crkve i dosta s Rimom i šta ja znam. I to nije prihvatio, a definitivno je tikva pukla kada je napravio, kada su iz škola izbacili veronauku. Onda je on napisao encikliku, jednu okružnicu koja je važila za celu Jugoslaviju. Ne dajte djecu đavlu. I to je bila pukla tikva, ne dajte djecu đavlu, i onda su oni njega skleptali i iz dosijeja izvadili to je stari metod, izvadili su kolaborantske kompromitujuće dokumente. I on je kao ustaša, međutim, on nije bio ustaša, on je bio politički Mačekovac. On je HSS bio. Bio je Hrvat veliki, ali HSS. Nikad ustaša. Međutim, on je bio ustaški, ja to kažem, korisnik. To je nešto sasvim drugo. On je prihvatio stvaranje nezavisne države Hrvatske kao djelo Božje i Svetoga Duha. To je bio moj prvi šok. Kako ustaška država da bude djelo Božje? On je to rekao. I rekao je da su Hrvati dobili konačno državu. I to je rekao. Ali nije bio ustaša. Drugo, on je postao vrhovnic. Oni su imali vojne sveštenike. On je postao vrhovni vojni sveštenik za hrvatsku vojsku. Naravno da je on imao argumente, upravo zato da on sa katoličke strane oplemenjuje te ljude koji će postati divljaci. Naravno da ih nije oplemenio, ko je oplemenio koljače. To je smešno. Tako da ima tu, onda drugo, on je tražio, postoje dokumenti, postoje. On je tražio da se neki manastiri u Fruškoj gori, to je tražio i Akšamović, đakovački biskup, da se ustupe, jer su prazni, nema više pravoslavaca, da se daju katolicima da otvore škole u Ravanici i u Jasku. To je bio zahtjev. A Akšamović je tražio i Orahovicu, pardon, ovaj je tražio i Orahovicu u Slavoniji, u Stepinici. Tu je čak i drzak toliko da kaže da je taj manastir bio katolički, pa su ga pravoslavci u tursko vrijeme preoteli. To je istorijska netačnost, jer su bile 2 Orahovice. Ova, tačno se zna kada je osnovana, srpska je srpska, a ova nije ni istražena. Ima po dokumentima još jedna u srednjem veku Orahovica. Možda katolička, ne ulazim. Ali u svakom slučaju nije ovo što je tražio. A tražio je da se tu nasele sveštenici koje je Nemačka iz okupiranog dela Štajerske proterala, onaj Maribor i onaj deo koji je bio Nemačka, integriran u Nemačku. Oni su tražili sveštenike, bilo je 60 ili 80 popova, koje su Nemci proterali u Srbiju. A on je tražio da se oni, to je tražio, da se ona da za te da oni ne odu u Srbiju. Nemojte. I onda tu je još bilo raznih drugih. I onda sam ja video, naravno, to je sve. Onda su došle vesti iz Karlovaca da je župnik Logornik, katolički. Smučilo mi se.
Jednostavno nešto što možda niste ni poznavali dovoljno. Ja ne mogu da se smatram nikakvim ekspertom za katoličku crkvu. Ja sam se kasnije više interesovao i nešto više doznao. Evo, ovde sam pročitao knjigu o inkviziciji. Razočarao sam se.